to se ma e o keke gbera o to kini ale mo ki wa se e o e mo ki no ro tale ni e ko lo tale e do je mi so e mo ki nu e won e bere mo boy na je la wo iye me ọmọ na gbon tin so won agbon me e de wo se e lo ni wo no se o ge me no ro ah e Paula ya mama yi o ko e wona o ko fi e gele gawe wa baba ah bo e we na ro we ya kra ni mo ka we o ya e ti ma onu be me nwa ni le su pon we ban wa le lo e ibe ba ma na e ku me so na e ku me so so bo e wa e ma ni ko e ma ni ko na o ti o pe o ma pon e wa bu e ara o bu e o ti e ku pa e se be yen wo o da ni wo yo ti na ro le se u be le ni pe e ya ko o ti e ko me si ba gbe wa gbon won wa ni wa ko me bi le se e ki mo me wu na e ki le se me wu na e ma e mu won wa ni wa o se ko de ya ko ko me si ni ipo ba de bi o ta de ni de ya nu mo mo e ya de ya wo we bere no me no je iwe be yo mo lo su pon me anya era me ko bu ko me ga ro ai ke be ko re wu hey de o ma mu pon re yu aga mu me ya do ama we buru wa era me re siti ni ro do lu Yesu ko ke no be ra bo to no ri fo ko iya mu ko gbe iwo ro ni pe anu ha papa no ke o ke fo e o ma so pon me o mo yi go da e mo o ke fo e fo me wa ri why mere na o so na serious you tell me ku ke o dara yin na ta mi mi we o betu ezi me na mi ma ṣe e we ya e pe da me a prepare lo mo mi o bo ni na mu pon po o wa ma ri o bo gele mu ma le gbo se ro mu ko wa bu mi ade uwe he ra prepare lo me kin ura ye mu ko wa bu mi ade ama ye ni gbe ma we it's very clear gbe no ma ṣe e we ya e ri o we le da to ma mu pon me e we nu we ti me ni e na aketi me we ya se bo mu ati ati me hia o ma ji e ko po mo ma bo yes ko no mo ra wo fa le ju